Turabasuje cyane bakunzi ba Meya Boss TV, tongeye kubifuriza ikaze no kubaha ikaze muri iki kiganiro kibagezaho amakuru kandi abagezweho mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amakuru y'ibya politike by'umwihariko ku ntambara ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC ndetse ikabihuza na M23. Iyi M23 imaze gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, aho yamaze kwigarurira ibice nka Goma, Masisi ndetse na Walikale yafashe ejo bundi, ndetse tugiye no kugarukaho muri iki kiganiro. Twari twababwiye ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyobora u Rwanda yahuye na Kisekedi, bahurira muri Qatar i Doha, ndetse baganira ku bigiye bitandukanye cyane cyane ku mutekano w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane yuko muziko Kongo yashinjaga u Rwanda kuba rutera inkunga M23. Iyi M23 ikaba ihanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero nyuma yuko iyo nama ibaye, byagaragaye ko ndetse M23 mu myanzuro imwe n'imwe yari yafatiwe hari ahantu yagiye iyubahiriza, kubera ko bari bumvikanye ko n'intambara yahagarara hakubahirizwa agahenge, ndetse hagatangwa agahenge kugira ngo byibuza hakomeze ibiganiro, ariko amahoro ashobora kugaruka muri aka gace. Gusa ntago byarambye, ko mbere yuko tujya ku cyabaye, Qatar yari yishimiye yuko yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba u Rwanda rwari rwatangaje ko rwishimiye ibiganiro byabaye hagati yabo bikabera muri Qatar, bitewe n'umuhuza mushyashya ariwe wa Qatar, kugira ngo barebe ko hagaruka amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibyo bidatinze, M23 yahise itangaza ko ikuye ingabo zayo muri Walikale, ndetse irekuye Walikale yari yamaze gufata, kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko bamaze kwemera ibyavuye mu biganiro byahuje Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera ko hari hemejwe ko byibuza hatangwa agahenge, ntagire uburasa ku wundi, ndetse amahoro bakareba ukuntu yagaruka muri aka gace. Gusa nyuma yaho umugaba w'ingabo muri Uganda yahise atangaza ko bagomba gukomeza bagafata Kisangani mu gihe cyose M23 itaba ihafashe. Uganda yo igisirikare cyayo kikaba cyajyayo kikahifatira, kubera ko ntago turamenya impamvu abagande bashaka kugenda bagafata Kisangani, nyamara byagaragaraga ko M23 yo iri mu rugendo rwiza rwo kugarura amahoro, ndetse no mu rugendo rwiza rwo kumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abagande baba batangaje ibyo ngibyo. Turakomeza dushaka amakuru yabyo, turaza kugenda tuyabagezaho mu biganiro byacu biri imbere. Ibyo rero situzi nimba ari byo byatumye M23 ihita yongera yisubiraho, ifata icyemezo cy'uko yongera kugarura ingabo muri Walikale, ndetse ikongera igafata Walikale. Biravugwa ko FARDC yaba yabarasheho igisirikare cya Kongo n'imitwe bifatanyije, irimo FDLR, irimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe, bikaba bivugwa ko aribo barashe kuri M23, nyamara bari bamvikanye ko ntawemerewe kongera kurasa kuri mugenzi we, nyamara bikagaragara ko M23 yarashweho nayo igahita yisubiraho, igasesa ibyo bari bemeje n'ibyo bari bumvikanye byose, ikongera ikabatura intwaro, ikongera ikajya mu birindiro byayo nk'uko byari bisanzwe, ikongera ikagenzura ako gace ka Walikale karimo ibirombe byinshi bigiye bitandukanye, ibirombe by'ibihugu bigiye bikomakomeye nk'Ububiligi, Ubwongereza ndetse na Canada. Bivuga ko bari gutezwa igihombo gikomeye cyane no kuba M23 ikomeje kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye byo muri kariya karere, ndetse ibi bice bigatuma, ndetse no gufata ibi birombe bigatuma bino bihugu by'Iburayi bimwe na bimwe bigenda bibihomberamo, bigenda bibura amabuye y'agaciro bakoreshaga ibintu bigiye bitandukanye, birimo bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi byuma, cyane cyane mu mabuye ya tini. Ntago byaciriye aho ngaho, kubera ko hari inama yahise iba, inama yabaye ku munsi w'ejo ku itariki
24 z'ukwezi kwa gatatu 2025, aho yari inama ihuza abakuru b'ibihugu ba SADC ndetse n'aba EAC. Iyi nama rero yari igamije kwigira hamwe ikigambiriwe kugira ngo arebe ko amahoro yagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa icyari kigamijwe cyane byari ukwemeza imyanzuro y'inama yahuje abakuru b'ingabo bo muri iyi mitwe yo yaba muri EAC ndetse no muri SADC, bemeje ko nyamara hakwiye kugaruka amahoro muri kano gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu rero bongeye kwicara kugira ngo barebere hamwe iyo myanzuro, kurebere hamwe n'imyanzuro yafashwe mu nama iheruka kugira ngo barebe aho igeze ishyirwa mu bikorwa, ndetse bongere no kwemeza imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ingabo n'abafite aho bahuriye n'umutekano muri rusange. Iyo nama yo yari yabaye mbere, abakuru b'ibihugu rero baje kongera kwicara kugira ngo barebe ko by'ukuri hari icyo bakongeraho cyangwa bakuramo kugira ngo barebe ko bayemeza, bashatangire gushakira hamwe icyagarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi bemeje ko bikwiye ko ibibuga by'indege byagiye bifatwa na M23 byafungurwa, by'umwihariko harimo icya Goma, kugira ngo imiryango itabara imbabare n'iyunganira abatishoboye ibashe kubona uko igera ku baturage byoroshye, babashe kubazanira ubufasha ndetse babashe kubona ibibatunga byihuse. Niyo mpamvu rero ibibuga by'indege nabyo byasabwe ko byafungurwa. Ikindi bavuze nuko mu gihe cyose ibiganiro bikomeje kujya mbere, bavuze ko mu mezi 3 ni nk'intego z'igihe kirekire biyemeje, bavuze ko mu mezi 3 byibuza hamaze guterwa intambwe n'ibiganiro yaba hagati ya M23 na FARDC ndetse n'ibindi bigiye bihanganye. Bivugwa ko nyine nyuma y'aya mezi 3 byibuze ingabo za FARDC zatangira guhabwa ibice bimwe na bimwe M23 yagiye ifata mu gihe cyose, ariko ibyo M23 isaba yaba yabyubahirijwe ndetse ikaba byashyirwa mu bikorwa. Bimwe M23 isaba ni nko gufata ingabo zayo bakazishyira mu gisirikare cya FARDC, ndetse hakaba n'imyanya imwe n'imwe, ndetse no kwishyira ukizana kw'abaturage, guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu no guha uburenganzira abaturage b'Abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakisanga mu gihugu cyabo. Icyo gihe rero FARDC izahabwa ibyo bice ibigenzure, ndetse igisirikare cyayo gishyirwe muri ibi bice, itangire icungire umutekano w'Abakongomani muri rusange, cyane cyane muri ibi bice bigiye bitandukanye. Bavuze ko kandi MONUSCO igomba gushyirwaho irindi tsinda riyunganira mu rwego rwo kugira ngo baharanire no gucunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byibuza bunganirane kandi bagende bashyira hamwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho rero kandi bavuze ko bashyizeho ndetse bemeje ko hashyirwaho abandi bahuza n'abajyanama bashyashya, ndetse aba bahuza bavuze ko hagomba byibuza kubamo n'abagore, hakagaragara ko agenda yubahirijwe, ndetse hakubahirizwa no kuba ibitsina byombi byajya mu bahuza. Hashyizweho rero wahoze ari umuyobozi wa Kenya, wa Ethiopia, ndetse n'abandi batandukanye bagiye bashyirwaho kuri uyu myanya kugira ngo babe abahuza bashyashya bagomba gufasha ndetse no kugira ngo barebe ko hagaruka amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye muri iki kiganiro, ukomeje kugitega amatwi, kora subscribe, kora share, comment, tujye tubana kandi tujye dushyigikirana, tuzamurane muri byose, kuko nyamara tutabafite ntaho twabasha kwigeza.